hari igihe umuntu ashobora gutekereza ko intambara ya politike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibera gusa Kinshasa, Goma cyangwa mu burasirazuba bw'igihugu. Ariko kuri ubu hari indi ntambara iri gutangira ahantu kure cyane y'imbibi za Kongo, ni Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila yahisemo kujyana ikibazo cy'ibihano Amerika yamufatiye mu nkiko za Amerika. Ni intambwe ikomeye kuko kuri inshuro Kabila ntabwo ari kujya imbere y'abanyamakuru gusa ngo ahakane ibirego, ntabwo ari kuvuga gusa ko ibihano bidakwiye, ahubwo yajyanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rukiko. Ku itariki ya 4 Kanama 2026 abamwunganira bagejeje ikirego ku rukiko rwo mu gace ka Columbia i Washington, bari ku rwego rw'abanyamerika rushinzwe ibihano by'ubukungu OFAC. Kandi ikirego cya Kabila gifite ubutumwa bukomeye, ati ibihano nashyiriweho byubakiye ku birego bidafite ibisobanuro bihagije kandi nta bimenyetso bifatika byerekana ko natanze inkunga ku mutwe wa AFC M23. Ariko se kuki Amerika yafashe icyemezo gikomeye cyo guhana Joseph Kabila? Kuki Kabila yahisemo kurwanya icyo cyemezo mu nkiko? Kandi iyi ntambara nshya ishobora kugira izihe ngaruka kuri politike ya Kongo? Uyu munsi tugiye kubisesengura byose intambwe ku yindi. Kugira ngo dusobanukirwe n'iki kirego, tugomba kubanza gusubira ku itariki ya 30 Mata 2026. Kuri uwo munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibinyujije mu ishami ryayo ry'imari rizwi nka Treasury Department yafatiye Joseph Kabila ibihano. Amerika yamushinje kugira uruhare mu bikorwa bifitanye isano na AFC M23. Mu bisobanuro byayo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko Kabila yaba yarafashije AFC M23 mu buryo bw'imari, politike n'ubundi buryo. Washington yanavuze ko Kabila yaba yarashatse kugira uruhare mu guhindura imiterere ya politike ya Kongo, cyane cyane mu gihe igihugu cyari kimaze kugera mu bihe bikomeye by'umutekano muke mu burasirazuba. Ibi ni birego bikomeye cyane kuko iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyize umuntu ku rutonde rw'abahanwa, ntabwo biba ari amagambo gusa, bishobora kugira ingaruka ku mutungo we, ku bikorwa by'imari, ku mikoranire ye n'ibigo bikorera muri Amerika, ndetse no ku buryo ibigo bikomeye by'imari mpuzamahanga bimufata. Ariko hari ikintu tugomba kwibuka. Ibyo Amerika yatangaje n'umwanya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'impamvu zayo zo gufata icyo cyemezo. Kandi ntabwo kuba umuntu yashyizwe ku rutonde rw'ibihano bisobanura ko urukiko rwamaze guhamya ko ibyo birego byose ari ukuri. Ni ikibazo cya Joseph Kabila gitangirira. OFAC ni urwego rwo muri Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushinzwe gushyira mu bikorwa ibihano by'ubukungu Amerika ifatira abantu, ibigo cyangwa imiryango runaka. Iyo umuntu ashyizwe kuri urwo rutonde, umutungo we cyangwa inyungu afite mu mutungo uri munsi y'ububasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora guhagarikwa. Ikindi kandi, abantu n'ibigo by'abanyamerika bishobora kubuzwa gukora ibikorwa bimwe na bimwe by'imari nawe. Ibi nibyo bituma ibihano bya OFAC biba ikibazo gikomeye cyane, kuko ntabwo bigarukira muri Amerika gusa. Mwisi y'ubucuruzi mpuzamahanga, amabanki menshi, ibigo by'imari n'ibigo bikomeye bikora ibikorwa bifitanye isano n'idolari ry'Amerika. Niyo mpamvu umuntu uhanwe na OFAC ashobora guhura n'ibibazo birenze cyane ibyo kuba afite umutungo muri Amerika. Kandi Joseph Kabila ubarashaka ko urukiko rusuzuma niba icyemezo cyafashwe kuri we cyari gifite ishingiro rihagije. Nyuma y'amezi make gusa ibihano bimaze gufatirwa, Joseph Kabila yahisemo kutabyemera atuje. Ku itariki ya 4 Kanama 2026 abamwunganira bagejeje ikirego mu rukiko rw'akarere ka Columbia. Ikirego kibanda kuri OFAC ndetse n'umuyobozi wayo. Ubu Kabila arasaba urukiko gusuzuma icyemezo cyafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi umwe mu bantu bafite uruhare rukomeye muri uru rubanza ni umunyamategeko w'umunyamerika witwa Enrique Ferrari. Ferrari azwi cyane mu manza zijyanye n'ibihano bya OFAC.
ibi ni ibintu bifite icyo bivuze kuko Kabila ntabwo yagiye gushaka gusa umunyamategeko uzamwunganira mu buryo bwa politiki. Yahisemo umuntu ufite uburambe mu mategeko agenga ibihano by'ubukungu by'Amerika. No kuvuga ko intambara nshya ya Kabila igiye gukinirwa cyane ku rwego rw'amategeko. Aha niho urubanza rushobora kuzaba rushimishije cyane. Ubwunganizi bwa Joseph Kabila buvuga ko ibirego byatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bidafite ibisobanuro bifatika bihagije. Mu yandi magambo, abamwunganira baravuga bati niba muvuga ko Joseph Kabila yatanze inkunga kuri AFC M23, ni iyihe nkunga? Ni amafaranga angahe? Yayatanze ryari? Yanyujijwe hehe? Ninde wayakiriye? N'iki kindi cy'ibikoresho cyangwa ubufasha yatanze? Ni ikihe gikorwa gifatika cyerekana ko yatanze inkunga y'umutungo cyangwa ibikoresho? Ibi ni ibibazo bikomeye mu rwego rw'amategeko, kuko muri politike umuntu ashobora kuvugwa ko ari hafi y'umutwe runaka, ashobora kugira n'ibiganiro n'abawuyoboye, ashobora no gusangira ibitekerezo nabo, ariko mu rukiko ikibazo gishobora kuba ikindi. Ni ibihe bimenyetso bifatika bihari? Kandi nibyo ubwunganizi bwa Kabila bushaka ko urukiko rusuzuma. Raporo yatangajwe kuwa gatanu Kanama ivuga ko Kabila ashinja OFAC kumushyira ku rutonde rw'ibihano mu buryo butari bukurikije amategeko, kandi ko ibirego byamushingiweho bidafite ishingiro rihagije. Ariko nanone ibintu bivuze ko Kabila yamaze gutsinda. Oya, uru rubanza ruracyari mu ntangiriro. Hari ingingo ikomeye cyane iri muri iyi nkuru, ni Goma. Mu gihe cyashize Joseph Kabila yagiye agaragara i Goma, mu gihe umujyi wari mu maboko y'abarwanyi ba AFC M23 n'abayobozi ba AFC. Kuri Washington, kuba Kabila yaragiye muri Goma kandi akagaragara hafi y'abayobozi b'iyo mitwe ni kimwe mu bintu byafashwe nk'ikimenyetso cy'imikoranire ye na AFC M23. Ariko ubwunganizi bwa Kabila burashaka gushyiraho umurongo utandukanye. Buvuga ko kuba umuntu ari ahantu hamwe n'abantu runaka cyangwa kuba yaraganiriye nabo bidahita bihamya ko yatanze inkunga y'imari, ibikoresho cyangwa ubundi bufasha bwemewe n'amategeko nk'impamvu yo kumushyira ku bihano. Iki ni ikibazo cy'ingenzi cyane, kuko hano hari itandukaniro hagati y'imibanire ya politike n'ikimenyetso cy'amategeko. Urukiko rushobora kwibaza niba ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishingiraho bihagije kugira ngo zifatire umuntu icyemezo gikomeye nk'icyo gushyirwa ku rutonde rwa OFAC, kandi nicyo Kabila ashaka ko gisuzumwa. Enrich Ferrari, ku cy'umunyamategeko yashimishije abantu. Hari ikindi kintu cyatumye abantu benshi bareba cyane kuri iri tangwa ry'ikirego n'umunyamategeko Enrich Ferrari. Ferrari ntabwo ari mushya ku bibazo bijyanye n'ibihano bya Amerika n'abantu bafite aho bahuriye na politike ya Kongo. Yigeze no guhagararira Colonel Nanga, umuyobozi wa AFC, mu bibazo bijyanye n'ibihano bya Amerika. Ibi ntabwo bihita bisobanura ko hari gahunda imwe ihuriro hagati ya Joseph Kabila na Colonel Nanga, ariko bifite icyo bivuze mu rwego rw'amategeko, kuko Ferrari abazi neza uburyo OFAC ikora, azi uburyo ibihano bitangwa, azi ibibazo bishobora kubazwa, kandi azi uburyo umuntu uhanwe ashobora kugerageza kubirwanya. Niyo mpamvu guhitamo Ferrari bishobora kuba ikimenyetso cy'uko Kabila atagamije gusa gukora ubukangurambaga bwa politiki, ahubwo ashaka gukoresha inzira z'amategeko za Amerika ubwazo. Kuko ibihano bya Amerika bishobora kuba ikibazo gikomeye kuri Kabila. Reka turebe iki bihano bishobora gusobanura kuri Joseph Kabila. Kabila ni uwahoze ayobora igihugu cya Kongo. Ni umuntu ufite amateka maremare muri politike y'icyo gihugu, kandi nubwo amaze imyaka atari ku butegetsi, izina rye riracyafite uburemere muri politike ya Kongo. Iyo umuntu nk'uyu ashyizwe ku bihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikibazo ntabwo kiba amafaranga gusa, biba no kwisura ye ku rwego mpuzamahanga. Bishobora kugira ingaruka ku mikoranire ye n'abantu, ibigo n'amashyirahamwe mpuzamahanga, kandi cyane cyane bishobora gukoreshwa n'abamurwanya nk'ikimenyetso cy'uko igihugu gikomeye nka Amerika kidashima uruhare rwe muri politiki ya Kongo.
niyo mpamvu Kabila ashobora kubona ko kurwanya ibi bihano mu rukiko ari ngombwa kuko gutsinda urubanza bishobora kumuha intwaro nshya mu rwego rwa politiki. Kugira ngo twumve impamvu uru rubanza rufite uburemere, tugomba no kureba umubano wa Joseph Kabila na Perezida Felix Tshisekedi. Kabila yayoboye Kongo kuva mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2019. Muri Mutarama 2019 Felix Tshisekedi niwe wagiye ku butegetsi. Mu ntangiriro impande zombi zigeze kugira imikoranire ya politike, ariko uko imyaka yagiye yicuma umubano hagati ya Kabila n'ubutegetsi bwa Tshisekedi warushijeho kuba mubi cyane. Uyu munsi Kabila n'umwe mu bantu bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, kandi ikibazo kirushaho gukomera kubera intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Kabila yagaragaye muri Goma mu gihe umujyi wari mu maboko ya AFC M23. Ibi byatumye ubutegetsi bwa Kinshasa bumushinja kugira uruhare mu bikorwa birwanya leta. Ni muri uwo mwuka wose uru rubanza rwo muri Amerika rugomba gusomwa. Hagati aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ikindi kibazo gikomeye cyane, n'ibiganiro bya politike bigamije gushaka inzira yo gukemura ibibazo by'igihugu. Ariko ikibazo gikomeye ni iki? Joseph Kabila azaba ari kuri ayo meza? AFC M23 izaba ihari? Cyangwa ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi buzavuga ko ibyo bidashoboka? Iki kibazo ntabwo cyoroshye. Hari abavuga ko niba ushaka kurangiza intambara ugomba kuganira n'abantu bose bafite uruhare muri iyo ntambara. Abandi bakavuga ko udashobora guha umwanya wa politike imitwe yitwaje intwaro cyangwa abantu bashinzwe gufasha ibikorwa by'intambara. Aha ni ikibazo cya Kabila gihurira n'ikibazo cy'intambara. Niba Kabila ashaka gusubira mu ruhando rwa politike, ibihano bya Amerika bishobora kumubera inzitizi. Niba kandi ashaka kugira uruhare mu biganiro by'ejo hazaza bya Kongo, isura ye ku rwego mpuzamahanga izagira uruhare runini. Niyo mpamvu uru rubanza ruri Washington rushobora kugira akamaro no muri Kinshasa. Kugira ngo inkuru ibe yuzuye tugomba kureba impande zombi. Ku ruhande rumwe, ubwunganizi bwa Kabila buvuga ko ibirego bidafite ibisobanuro bihagije kandi ko nta bimenyetso byihariye bigaragaza inkunga yatanze muri AFC M23. Ku rundi ruhande, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zivuga ko zifite amakuru n'ibishingirwaho byatumye ifata icyemezo cyo kumushyira ku bihano. Kuvuga ko urubanza rushobora kuvamo intambara y'amategeko ku kibazo kimwe cy'ingenzi. Ese ibimenyetso n'amakuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoresheje mu gufatira Kabila ibihano birahagije mu rwego rw'amategeko? Iki nicyo kibazo nyamukuru, kandi ntabwo ari ikibazo cyoroheje kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ububasha bukomeye mu bijyanye na politike y'amahanga n'ibihano by'ubukungu. Ariko nanone umuntu wafatiwe icyemezo ashobora kugerageza kukirwanya mu nkiko. Nicyo Kabila ari gukora ubu. Ese Kabila ashobora gutsinda? Iki ni ikibazo abantu benshi bashaka gusubizwa. Igisubizo ni uko hakiri kare kugira ngo kuvuga ko azatsinda cyangwa ko azatsindwa kuba ikirego cyaratanzwe ntibisobanura ko urukiko rwamaze kwemera ibitekerezo bye. Ubu nibwo buryo bw'amategeko butangiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika izagira umwanya wo gusubiza ibyo Kabila arega. Urukiko ruzareba ibitekerezo by'impande zombi, hanyuma rushobora gufata umwanzuro ku byifuzo bitandukanye bizaba biri imbere yarwo, kandi uru rubanza rushobora gufata igihe. Niyo mpamvu abantu badakwiye gutangaza ko ibihano byamaze kuvaho. Ntabwo byavaho kubera gusa ko Kabila yatanze ikirego, ahubwo bizaterwa n'ibizava mu nzira y'amategeko. Hari ikintu gikomeye tugomba kumva. Niba Kabila yaba atsinze uru rubanza cyangwa ibihano bigakurwaho, ntabwo byahita bisobanura ko ibibazo bya politiki hagati ye na Felix Tshisekedi birangiye. Ntabwo byahita bisobanura ko AFC M23 itari ikibazo. Ntabwo byahita bisobanura ko intambara mu burasirazuba bwa Kongo yarangiye. Ahubwo byamuha gusa intsinzi ikomeye ku rwego rw'ibihano bya Amerika. Kabila yashobora kuvuga ko yarwanyije icyemezo cya Washington akagitsindira mu rukiko. Iyo rero yaba intwari ikomeye cyane mu itumanaho rye rya politiki.
ariko niba aramutse atsinzwe ntabwo ubutumwa bwaba bukomeye. Byaba bishimangiye ko Amerika ikomeje kubona ko ibihano yamufatiye bifite ishingiro. Niyo mpamvu uru rubanza rushobora kuba ingenzi kuri Kabila ku buryo burenze ikibazo cy'amafaranga. Ikibazo cya politike, Kabila arashobora gukomeza gute? Reka dushyire ibintu byose hamwe. Kabila afite ikibazo cya politiki imbere muri Kongo, afite ikibazo cy'ibihano mpuzamahanga, afite ibirego bya Washington, kandi afite ikibazo cy'uko ubutegetsi bwa Tshisekedi bushobora kutifuza ko agaruka mu ruhando rwa politike nk'umukinnyi ukomeye. Ariko ubu Kabila yahisemo gukoresha urukiko rwo muri Amerika. Ibi bishobora kuba intambwe ibarwa neza, kuko mu gihe ashobora kuba adafite uburyo bworoshye bwo guhindura icyemezo cya Washington binyuze muri politiki, ashobora kugerageza kubikora binyuze mu mategeko. Ni ukuvuga ngo intambara ye ubu iri mu bice bibiri. Hari intambara ya politiki muri Kongo, hari intambara y'amategeko muri Amerika. Kandi uko izo ntambara zombi zizagenda nibyo bizerekana uko Joseph Kabila azongera kugira uruhare mu hazaza ha Kongo. Niki gishobora rero gukurikira? Hari ibintu bitatu by'ingenzi tugomba gukurikiranira hafi. Icya mbere ni urukiko rwa Washington. Tugomba kureba uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizasubiza ikirego cya Kabila nuko urukiko ruzagifata. Icya kabiri ni ibiganiro bya politiki muri Kongo. Tugomba kureba niba Kabila azahabwa umwanya muri ibyo biganiro cyangwa niba ubutegetsi bwa Chilombo buzakomeza kumushyira hanze. Icya gatatu ni umubano wa Kabila na AFC M23, kuko uyu mubano uri mu ishingiro ry'ibirego Washington yamushinje. Niba ibintu bihindutse ku rugamba cyangwa mu biganiro bya politike bishobora kugira ingaruka no kuri uru rubanza. Joseph Kabila rero amaze imyaka myinshi ari umwe mu bantu bafite uruhare rukomeye mu mateka ya politiki ya Kongo. Yabaye perezida, yavuye ku butegetsi, nyuma agaruka buhoro buhoro mu biganiro bya politike. None ubu ari guhangana n'ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko gusubiza ibihano mu magambo gusa yahisemo kujya mu nkiko. Niho inkuru nshya itangiriye. Ku ruhande rumwe, Washington ivuga ko Kabila yagize uruhare mu gushyigikira AFC M23 kandi ko ibyo byagize uruhare mu guhungabanya umutekano wa Kongo. Ku rundi ruhande, Kabila avuga ko ibirego bimushinjwa bidafite ibisobanuro bihagije kandi ko nta bimenyetso bifatika byatanzwe bigaragaza inkunga y'umutungo cyangwa ibikoresho yahaye uwo mutwe. Urukiko nirwo ruzatangira kureba impande zombi, ariko icyo twakwemeza ni kimwe: iyi ntabwo ikiri inkuru ya politiki ya Kinshasa gusa. Yageze i Washington, yageze mu nkiko za Amerika, kandi igisubizo kizava muri uru rubanza gishobora kugira ingaruka ku izina rya Joseph Kabila, ubushobozi bwe bwo gukomeza ibikorwa bya politiki, ndetse ku buryo ikibazo cya Kongo kizakomeza kurebwa ku rwego mpuzamahanga. Kugeza ubu ntabwo tuzi niba Kabila azatsinda cyangwa niba Amerika izashobora kurinda icyemezo yafashe, ariko ikigaragara ni uko uwahoze ari perezida wa Kongo atiteguye kwemera ibyo bihano, atabirwanije. Intambara nshya ya Joseph Kabila yatangiye, kandi kuri iyi nshuro ntabwo iri ku rugamba rwa Goma, iri mu nkiko za Washington.